Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini keluarga Upin dan Ipin, Mael, Meme, dan kawan-kawan lagi dikejar hantu teman-teman. Mereka digigit, terutama Dracula yang merubah mereka menjadi sesuatu. Yuk kita lihat yuk. Waduh, serem banget si Sopo teman-teman. Setelah digigit, Sopo jadi hantu teman-teman. Kemudian Mael lagi nih. Ya salam teman-teman. Mael kok jadi jelek begitu ya? Ternyata bahaya juga ya digigit hantu ya. Apalagi di bulan puasa, kok masih ada hantu ya teman-teman? Cihai. Wah, Uncle Mutu, kenapa jadi biru semua tuh? Waduh, kamu harus menyelamatkan diri nih. Kamu digigit hantu, Dracula, Uncle Mutu. Waduh, nah teman-teman, giliran Meme yang digigit sama kuntilanak, Meme langsung berubah menjadi vampir teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih ya telah menonton. Sampai jumpa di kemudian. Dadah.